Ngiyabingelela chapter 3 verse 3 wakho 3 Isangolo chapter 3 verse 3. Yes. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjalo. Kugcine uphenduke. Ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Amen. Ngiyacela ukuyolunga laphaya kuGenesis chapter 1. Lithi lezwi Isangolo chapter 3. Lithi ngakho-ke khumbula okwakhulunywa kuwena. Kugcine kuwena. Now ngiyaxolisa baba ukuthatha isikhathi eside. Ngicela nje ukusho nje lokho sengihlala phansi. Ngixolisa. Ngakho-ke khumbula okwakhulunywa kuwena. Kugcine kuwena uphenduke. Okushuthi lezwi elalikhulunywa uNkulunkulu kuwena likhumbule. Uligcine kuwena. Uphenduke ngalo. Lelo uzwi elakhulunywa kuwena eqaleni. Uthi ngiyaqhamuka njengesela uma ungangilindi. Now uma ungalindeli lesikhathi uNkulunkulu ayakubuya ngaso kuwena, ungaligcinile lezwi kuwena, uyakufika kuwe njengesela. Uthi ngengisakuvulisa siswami ngekusafuna. Uthi Genesis chapter 1 verse 26. Uthi uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso wethu. Now nali lezwi alisho uthi babe ngababusa babuse izwe. Yes, babe ngumfanekiso wethu babuse izwe. Now sengiyakutshela ke ngiyakhumbuza
ukuthi wena ngobusayo phezkwezilwane zolwandle phezkwezilwane zonke ngobusayo na umuke wabamba lezwi elakhulunywa uNkulunkulu lokuthi wena kumele ufane naye na uzokwazi ukuthi ukwena ukuhlale lokho ugcine ngoba wena ungofana naye umufeza icebo lakhe umulalele lezwi alishoyo ungofana naye